Kajinya kopnya kali hatliu kendau su syasuny halhu wa halo gi jingking ding kelas dang mentaka sengi ka afu atrik risau ajala pusan hamau lendep umyam ribhoi distrik batkan kul lasyai ka sengi kidon ribhut kinongnya kali be simenta kentup arngot ki kentai hakilai tri keldan jing yakop bat kumba reu kali kiawan naba jela banya simenta ha kani ki jing yakop ya kani ki jing yakop nya kali hasurok khoru khoram hakilum hakiluhu wa barkitliu la penia daga adventures new trip of ruda lani ahor ya kani ki jing yakop la tip kum ka 7 4x4 off-road challenge kajing yakop ka bakum kani ka kring ya ki pajba no paikai ki ba yo ya ki jing berngi ha ka bla don ki ba wan simenta nadu Arunachal Pradesh Assam barki we ki jela ya kani jing yakop nya kali wan pri pelda da uba damian umdo badai ru presiden jong ka ahor ka kusnam ha kani ki jing yakop kalong pralak tengka ba ka jing yakop ka kentup ya ka semi modify pro modify bar ka stock Mentah instan no ya kene ke 7 hour 4x4 challenge. Kebejibun. Bawa anak kecil no. Play na mentakan dia mentau senam gidan nrupau lagi kali ke be compete ati 3 categories ya kidan ki kentai ru kumba pila mention ki kentai mentau senam gidan artli ki kali bawan te hajing sha kila de ban koi khambun rai na ka benta jongki daw ba kali jongki kamlong jem simla ban koi ma te di bawan nabar state menta idon jan nreu kali bawan nabar state te kalau nggak penat nomor ba nausnam kani ka klub ka jongi ki breu kila nang tip kalalong ka jingi la kai ka ba baro hai India menta ki tip ki ai ki ahor ki ai ka klub ahor khamtam le hawa rajar khatnyau bangi job itu ka Mahindra Club Challenge apa Kochi Kerala katu kala ara subun ka kuba te ni kumba yang presiden katong jongi kalong ban pli kani ka platform na menta kini ki driver ki banyak kali hati off road kumba ki i menta hang ni ngidon hang ni ka track jaga pa kini kali la kai ru kidang ya compete menta track ki bangisna kum kini ngidon apa ka semi modified ki normal vehicles kin numla re banyak kini ki track jongi mo te sakawai ru nakamta ka road safety kung ang mapimo te haki nong ilakai ki ba simbenta bag nginay safety measures ni pen kide ban penbiang nadong hadong nadu kali kum kakali example ngalaban ai kide ban don ka roll cage ani ka roll cage kalong ba lara ka kali ka kalaru am kanum jai ai driver an ko driver but driver an ko driver kide ban
phong ki safety safety equipments kum ka helmet ki gloves ki juti ki seat belt nang ta ki patlun ro full mo ndai ong de patlun lingkot ni de slipper ki de ban phong de safety outfit nang ba la da don kanu kanu ka jingja ba kali kelaro enum lelai